Намылуын кинен отчата эдер гвардия акциятыгар кыттыгын улу политической деятель Максим Кирович Амосов баматнигын чугастағы сирин бөқтін растатылар. Сайдыла хулус рас турукта болуқтағын өйден, сонун тәрәхіңе бұғық olan бейін тантақса кейі тағысты. Эдер бұл растыр учуталар түмсілерін чилиеттері волонтердар көқтөқтік кытындылар. Бәд бу молдой гвардия акситер кыттыгын турамыт. Ленскей нәһелек оны осынан намулуһун учата бу эдер учталлар эдер барастар оны волонтердар боламыт бу мандык бу Максим Кирович Амосов улуу байбыт Амосов тугун площадын расты тутарга кен туттаханы хаямыт бәбит ондук растыха субботниктер ембит осынан өрүлү хидебит. Ата онда бу намулуһугар бу элбах кири тахы боларын себастан бәбит бу намулуһун учаттар эдер учаттар бәбит растык ижар тахпутна билдер бу улуспут үйнен хайда туру демит хайыбыз.